Dobar dan, nalazimo se na izvješću jednog iz predsjedništva zvanog Fikret Respirator. Znači, ja sam novinar Al Vlada, znači radim isključivo za Al Vladu. Dobar dan, gospodine. Dobar dan, dobrodošli. Čime se vi bavite ovako, od čega živite? Vidim da uživate po jahtama, po... Evo vidite, ja se bavim maski, inspiratora. Kako se ništa, evo vidite. Narod umire od gladi, od žeđe, od korone, nema vakcina. Ja uživam, evo nam u jedino bosansko-hercegovačkom, evo vidite. Ja, ovo je more Perućac, znači. Ovo je tako Pelješac. Ja, Pelješac, hoću reći. Kako se koristi ta situacija? Ja, i ti si isključivo da narod umire, jel de? Koga zahvati umrijeće, nema sreće, ustaće živi. Ja, ali nisi hođa, ali voliš da narod umre, znači nemaš nikakve koristi uopšte što neko umre. Pa ja kao političar koji zemlje volim da sam narod umre. Ja, i šta bi onda sa zemlje i sa? Pa ostala ta sva zemlja nama. Aha. I vi na njoj sami živjeli. Znači sve bi bilo naše, ne bi ništa bilo narodno. Ja, pa to je što je prije sve bilo narodno, znači sad bi bilo sve vaše. Pa ja, to ti je isto ko što je bilo u Jugoslaviji, samo skroz drugačije, znači. Tako je. A za narod što je bolestan, šta biste sa njega, dragi naš dobri političar? Pa što se tiče bolesnog našeg naroda, ja ovdje vidim, uživam na moru, narod, šta bi? Pa ako ima u novčaniku kupit će lijekove, ležat će u bolnicu, ako nema nek umre, jel, logično. Ja. I znači, tebi uopšte ovdje nije ni teško, ti ovdje uživaš. a malo poteško pojako je sunce, malo mi to namažemo i sredimo. Ja. Čuda nemaš svog ovoga da ti nosi kišobran uz tebe, da ti ga drži redovito. Pa tu je on trenutno, samo eto sad očekujem ga da dođe. Aha. Trojicu, jedan čuva tamo, jedan vamo. Ja. A imate sigurno i svoje auto, pošto ste u Vladi. Pa imam ja svoje auto, imam... I tuđe, logično. Tuđe, malo je tuđe, ovako ekonomičnije. Ja, to je tuđe puno bolje. Ti znate kako ide. Ja. Imam telehranitelje, imam... Imaš i telehranitelje, znači. Ima... Što hrani gore tela, znači. Ja. Eto, prepostavili ste. Ja. Znači... Ništa, toliko, gospodine Respiratoru. Njima plaća narod uglavnom. Ja. Sve ovo što vidite plaća narod. Ja, Taj sistem je dobar. A što vi pokradete, kome to ide? Jel ide pola vama, pola narodu ili... A meni 90% narodu, 1%. Sad podijelite, eto kako kružim ja, kako narod. Ja. Ništa, zavaljujem se vama političarima do jaja, do čehaja svima. Pozdrav s mora Bosansko-Hercegovačkog. Aha, ovo je more Bosansko-Hercegovačkog. Opet glasajte za mene, nećete se pokajati. Ja. Imat nećete ništa, sigurno. Sad što nema. Ništa, ovo je jedan od političara i kojem se puno zavaljuje sav narod. Vidiš, njemu je veoma teško. Evo ga, on kašlje, on najvjerovatnije će umrijeti od korone u ovom tjednu, inšallah.